Runmawi TV thlir tu te chibe kan bo ka cheu kumin kum lei ho chho ve la tang khan in program pakhat siam tumin phur takin ngai to na sen ania tun tu ma hian in chu kan program chu ti hlo tin na om don ta a kan long tak zet zet ani Mizoram College Teachers Association tenen hian Mizoram tana mani phak tok le an thiam na te po an zirna te po an thiam na te po Mizoram tana ron the chwa hi ma chak em a chuan the chwa na platform atan chuan Runmawi te nen kan han in bia a kan in bia na te kal tuangin tuna hianin kan program masaber tur episode masaber tur tun tuma hianin kan ron ti chhuak don ani ti chuan Mizoram Teachers College Teachers Association an shwai tu te tun tuma hianin kan ron chhuak pui dona introduction kan pe anga Pusamuel JL Tansdava ani hi Dr. Lozo Pusamuel JL Tansdava ani hi Vice President ani ha Johnson College Sonin Economics zirtir meka ichon alaya to hi Dr. Lerin Sanging hing ravania ani hi M.C.T.A hian treasurer ani boka ichon he kabul na lo to hi Dr. Samuel Vethau ani ko hi VL thanga ani an general secretary ani West College history azirtir boka ani hi an obite ani chu ani tenen hian he program hi engtiang ni kan kal chhopui don ti te tin Mizoram de Mizo mi pui te tan hlok thiang pen in ting kan manang kan hun ni ang te kan man ze dang ti te kha kan ron sui chho to na ton hi a pul chan na dor nei ti kha mi no shet sapula thlir tu te viewers ten rot na tha in nei ni phe chuan comment ta te po khan in ron da thei ni mi no fit chwa zer ul poi kan ti mi alo ni ti kha atira kan sui anga sui tur kan nga to na tin maro chu sui ki vek seng don lo chuan chuan mun ta kan program ti mi do thil sak u to kan tu chewa ti so kan program mi nga tan hian Mizoram tan ti ania to Runmawi le Mizoram College Teachers Association te buat sai ani Mizoram tan ti ania subject sang college ina am subject an concentrate te big ang chi te le khate ang college sang tenen hun kan ron pang chho thin don ani thakha da voi khat ti kha atira kan sei photang na kina heta kan madam kan Dr. Lerin Sangin ron sei de bokanga tuna M.C.T.A kalphungte le tun kan program han ni chho te hi a boruak om chho vel dang tu rakha nangin zaw le zuarin min han shi la thang ya tia kan han thu khom hlol mai hi maklo ti viau te po anom mai theya a tobul program tobul hi claim soi anga in kan sheve dewa nikum November khanin i M.C.T.A annual general conference one in agenda poi mo tak mai apasa asap tong hi han man zewa nga ya chan cho agenda kan pass na hi sap tong hian kan da amar chu mizo tong pon kan soi fia le thawanga let the M.C.T.A headquarters take more initiatives towards enhancing the contribution of the association to the communities and to safeguard the prestige of the association addressing various impending social issues ti ania chu amizo tonga kan han toy fel taka kan soi don chuanin Mizoram College Teachers Association ti hianin kan society a thil thleng poimo tak I chan na omlo te le mitam takina zo na kan nei te heng te hi soifia ngai te a om chuan heng te hi kan program han soifia chho kan tuma chumi kan ti pa chuanin community te kan khotlang ta ta na enge kan pek let ve theyang heng pang te hian enge kan ti ve theyang ti kha kan tum ber choni a chuwang chuan agenda bo zui nan khanin M.C.T.A headquarters chuanin subcommittee adin tarup maya subcommittee chuanin plan pani te meang tum pani short term kan ti le long term aneya a long term zok ki chu zain a han soi bo kan tum cha lawa a short term zok tu na kan han ti chhotan I tu na pimalipona aron soi social media kaltanga mi pui van tlang te issue sang zirtir na pekha kan tumber chu nia sarkar na thokvek kan nia in huangin chuwang chuan sarkar do dal na thil lampang kha soi kan tumpo anilowa kan tumber chu thil tool kan shat sang ate kan college sang ina thiam na bi kan lo nei na anga te po khanin zirtir na pekha kha I
kan tumber chu ano ni ta a chuwang chan za in a po hianin I abul tan nan hianin kan thupui ron thana po hianin Mizoram mason na turata na higher education poimo na ti kha I he a obi ti angzong hianin soi ho masakata na kan han than po ni ti kha kan soi masapot ange college kal velo tan le si higher education rap velo tan le kan program hi a lu don le ingshia a tin ni thiam rual kan future te lo pai swai tu te ka atangin kan ram ma mo sang te kan tin hun te issue sang subject sang kan han sui ho chho don ania kan ram hian lok na inzara ani nge kan be se tin Mizo hi ashim shima kan sei velo nga thil kan chi pe chin lova atam chok hi chuan kan chi na hun kan nei lova te po ka ti mi chuwang chuanin thiam na konga hriat zau na konga hian min kai tu hi kan ma mo em ani nam ti nuam tak mai kan nia chuwang chuan nang ni hobina helam zo hi kan ram ta na tha e kan mi puite ta nei kan ti a tha e ti ang chi in ron ti kha chuan atam takhi kan thlele dol me don ani chuwang chuan kong di ka shroi nuam tak mai nam kan ni kha ati ra tang hen han soi nga lila nang ni zara ma son na pong ingama khi chu kan hu nge kan be sin ma son na mo chuan ani le ta khan pu samuel pa ni kan ne ya pu samuel kan tiang an mani zo ni o mai sia chu moro isoi tam 9 pimal mo M.C.T.A. luan suwa program ani tun he kan luang suak ram tan kan luang suak don ani a chhadu tu kha van moi ve ti chuan vice president nge puzok in nge min shilang nge GS in higher education background le athil tum te tin Mizoram-a hian college ingzat nge member ingzat nge ti dekha nge kan GS zok in nia ya okay man kan soi don chinanga dule enge mo soi mai de te kanai chon kan thiam ten mi ron soi belta se thain karinga education he kan hriat tlan angian hriat ol samdan tu chon chi thuma an soi tlang puya elementary education abul thudlam heti han soi mai thaya chuan pol khata changa pol riat tiang chi vel hi anianga chuan secondary education pol ku atanga pol som pani chuan higher education pol som pani zo toina anan zir MCTA college te anianga technical course te pon yanga thil chi hrang khatianga an pol som pani pass toina zir chinaka higher education kan ti chuan huam mai ni in ka ria ti chuan higher education hi nia athil tum te po hi hriat chian angai le in ka hria higher education ina atum tunlaia India rama kan hruai tu tele abikin zirna lama kan ma hruai tu ten an soilar chili karil ruwa oma pakhatna chuan higher education chu hemi finna le hriat na siam chuana mun finna le hriat na siam chuak tu hi higher education ani chuan panina chuan kha fin na le hriat na da khom na kha higher education kan ti chu ania higher education institutions kanan ti ang chi ho college university le technical institutions te kha chuan apathum na chuan khang fin na le hriat na te midang hne na zirtir chonga sem chuana kha higher education institutions chuan ya tin khang hriat na le fin na te kha higher education na asiam chuate alo von that te le midang te azir tir mai kha tok lawa higher education na atum engeni avor top na chu khang fin na le thiam na te kha ramtana rolu ramtana hausakna ramtan sumle paya khatianga anlo kan ok theina thuratana siam chuaka Chulai tu kan soi bel i research paper ka chiara chuanin investment in human resource adi higher education mo isoi ang zel chuan kan ti bel zo kan ni chuan soi nia chulai chu hriat chian kha tha in ka hria higher education kan han ti hian engemo
mi na an du zong an zuk ti an zuk soi na mai ang chi zong a han ngai deuh hlek thei dan kha then khat ril ro hian a om thei thina chumi chu ani lo wa hriat na khang higher education institution na siam chu om ten von that te le mi dang an zir ti te kha ram le nam tan thil lua kan let lingin kan siam chuak tur ani ti lai kha ni a tin chu ani rualin an soi dan toite moi deuh ka ti chu hemi hriat na zirna mun pui finna zirna mun pui higher education institution hian ni ti lai ka o kha an soi thiam thei dan masa chu ni pot chela ka soi ki mem Mizoram-a hian nia khami kan soi don chuan hemi kan higher and technical education department atang hian han soi zo taila higher and technical education department hi sangha zakwa somriat le pakwa a khan khami education department apung puyo omkhom thina han tender khan higher education department big boy hi siam chu alonia sangha zakwa somriat le pakuma khan ti chuan chumi nuaya chuan zirna in chi hrang a oma ti chuan higher education department hemi directorate in an en kol b ka hi chuan atlang puin tu na hian law college kan han ti te chuan teacher training institute of advanced studies in education IASC kan ti te le hindi teacher training institute kan ti te ba ka hian hemi college pangai kan ti ho hei Aizol college kan ti te hrangbana college Aizol west Aizol north kan ti ang chi zong zer ti rite khang te kha somni le pakhat Mizoram puma hian kan nei boka chung chu higher and technical directorate na en kol tlang pui an nia tin chung ba ka chuan polytechnic kan ti lungle mi le hemi Aizol dur tlanga women's polytechnic heng te hi an ni boka soi mai kan yam khang kha karil ro ron lang sar deuh ta chun nia chuan hemia abik takin tuna Mizoram College Teachers Association na member te chu khang ni china kan soi tak college pangaya somni le pakhata zirtir tu nget tele khami IASE kan ti te law college le Hindi teachers training college zirtir tu te hoka kan nia official taka kan in share na nu ni kuma chuan member hi zanga somkwa le pakwa zanga somkwa le panga kan nia amaro chu kumina khan sorkharin engeni college zirtir tu te ehmosat anlak bela ti chuan atlang pi kan chu thuk hen zaruk somni vel bor member vel kan chhoni ka ya o chu kan din mutlang pui chu tuan ni kuma in petlem khan no pension vele bok le khan mo nya zaruk somni chu nya chu kan ram future tu te an thuak ndu to ko su tu te khain lo ni ta a kan ti te lakin zela kan ram lo shoi tu te fin na lo pe tu te mo ka shoi tu te in ni apoi mo ya mai chu ne tai khan he ta pe ba sang ka kan zo te tu mai pa kan zo enge tu na kan malak ho na abi tu kin room moi te ne na kan malak ho na a hian enge ni kan tumbul pui ber kha nang isoi fe them be ka ringa mina soi fe sak la chumi ba ka chuan enge ni ke nangani college zirtir tu te ka ti menge khang ho khan mizina in tum chu chiam to Mizoram tan in theina in thiam na ram pek chho in du ta ma a result po change ya khati ro kan khami bak pi na ma khani in ron ti chan kha chiang pong takin i objective te kan han in siam ve a he goal te kan han set lo chuanin khongai kan kal dona kan kal tum na kha kan va thlengem ti te khang zong kha shat don chuanin objective mo thil tum kha kan nei ve anga ya chung kan thil tum langsar deuh dewa chuanin to foster community outreach and tia chumi chu te khinan khotlang ta na pen chwa tila all some bero be ka sha manilo ka te po social media te point dong mo mai theya I college then khat langsar zwala chuan college dang padan tia Aizol college te po khanin manilo ka khanin GAC gives back and the main kasha title khatero I khotlang tan khanin ankor ne angte anon keng khoma kona khano an kona khan an thut puya ti khan an du an ron lata ni community ta na pen chwa kha I kha kan tum pa khata chone ta hi zitiri college te po khyanin I elo I
clinic an hong thina doctor kan dilo ma se an clinic hon thin chu I nge computer clinic an hong thina an computer chate kha a locality ho khalai veng nai ho khanin anon kenga a free nan lo siam sak thina ni chung te cho he community outreach te khan college sang khanin soi spek sian ni lawa na kena an college te in interview wanga ingi anti thin chu in ishmeanga chung te chu anon tia chu kan tum pakhata chu ni ta apani le chuanin sensitized society on various issues of the day thil sang in mindeng renga mo khanga khanin he mizo te chu thil sha chan ma ngai tan lo siam zung mai mo in la detective mania in detective de kan lo tam thin ta chunga chuanin thil sha chiang lo wa han soi ngot te kha alo om the kha le lama phe chuanin I alo poi ve the thoni chumo mi te pon ko ta te pon in khin pha na te pon lo thenga chuwang chuanin heng issue sang a hianin kan sha chin tur te shat lo chin tur te kan soi chin tur te soi lo chin tur te in shil shat na angkha kan thil tum pakhat le ni ta andot le chuanin he khovel globalization kan tita thil sang in internet khovela kan lo lut to ta chuanin thil sang in min lo denga mo ta chuan ke mani mizo kan ni na kan identity te po thekil hial lo na te po lom ta ni kan culture lo za pui na te po chung zong chu kan culture vong nung si a engtin nge ma kan so nang mo engtin nge bidang pen rwala kan pe nang ti a kha inzir tir kha kan tum le chu ni ta ni tin atop le apoimo bela kan sha chu Mizoram-a na ta na palak ti hin top me ni mo to promote and work towards the development of the state of Mizoram ha kan ko wa khan kan da ve top me ni chu wang chuan in eng tin nge kan ti ang ti chu kan episode a local chho ze langa kan she mai tu ra nga ya a tha ka ti ka sei chong ka lo tui le vak don ka sei vak lo me nga a tha ka ti topa in thil tum hi ram han ve tak chuan I phang mir kong kal lai ti me ti ang kong in zi de han ti rum tu sui chau tu rum ze da ne chu ma ti ho te pui subject lian pui a so le the chu ma in thil tum nang ma ni na mi pui ti min ka shwai in rum tum na ni kong dik tak ni in ka sha a zirna atangin mo thiam atangin ti chon NEP ti hin han ti china MCTA hian National Education Policy mo ani am ka sei ditra an sei a chen chuan in athara hi la om lu tu te kan an dia chu ni china sei kan chi ve che lo wa sei thoi kha kan lo sia a la om lu tu am te chen a la om na tu ro om lo kan tan fe kan ti chu ti khati kan thu bul bal ko si lo hian ini group sa ti in hian te om le wa china moran bok ton bok tu ber bom lo khang na ko kan han ram to mi chin ani ya hey min shil fi athem NEP hi 2020 mi kan sei don sin ama saberin he MCTA le Runmawi TV te kan thok ho the kan lom ble mai ti kan soi masang atin MCTA kum somli le pasari kan tlin na kum mani ve ni kumin ni kum somwa kan nai ve ta le mai puitling thokat to tak chu kan ni ni atun lai hian NEP ti hi mi pui van tlang muya poina bet in ka ria amaro chu enge ni tak ti te teng ka thian alam pum ringo ta tang point an theswala ti maya te na sia ka po hian lo sia pol de ve po ka tension new education policy sang ni som ni 2020 te nan ti ma se official ta kai son national education policy ti kha ania India hian education policy rang alo nei to poi mo zolan soi tai la a policy yang tak ne lovin kothari commission ma ruk committee te tin national policy on education somruk pariat committee le national policy on education somriat paru committee le chumi siam thatna kuani committee ania chumi tang chonan to wang fanga sang ni som ni kumma khan policy thari kan nei le chau ta ne tin MCTA ne ne kan in kung kai da ni om ve do ro ban sei le kela policy sang ni som ni ron chu ma khan draft policy sang ni som pakwa kha sarkar khan ati chuaka tin rotna te po akova khatian i vele kan MCTA po hian apo lang hi ne ke mani thilani e kan tia azira azira ho na te asoi ho na te po kan lo ne ya
aram pumang am state thua pang te pon kanin ko khoma ting chuan kan lo te sarkara te le central sarkara thlen no ma te po rotna te po kan thlen ve ni ti kha kan soi ma sange ka NEP ne na MCTA kan lo in kai noi masak dan te pon ti la thange ti chuan ya he policy thar hi ron chuak ta hi thilian tak abi takin higher education huang kha kan soi tur ni poka kai noi aron nei ta treu mai ne I ti so gen soi tai la mi puina kan fiat du so ngani karinga India ram education higher education bi ki abik takin affiliation system akal hi kan lo ning het khop maya entina Mizoram University noya college som thumdon kan lo omta ani khan he ta chunga tang khan min non khai ta hi mayang I kan sir turte kan sir dan turte exam kal pui dan turte zirlai kan enkol dan tur tam takte kha university ran kan min non khai ta ne heti ang affiliation system akal hi allo claim ang reng khop moya khovela hian alang sar sol kan soyeng yo Bangladesh te Pakistan te helai kan sevel ram chen khat do chau hian affiliation system ang hian ang local pui hi alo nia ti khan college kan bok thia sang thia ta then a college sau pon 11 a zirna subject a discipline kan han tiang si te po kha amal kha hian kan lo khai na same mai ni then science te then arts kan han tiang si te engineering khang til chi sang ho te po kha mun khata ngai to a zir khom tur kan ni te reng nen in kal po le thelo khan dai dang na bang kha ni khom dik le tiang khan kan lo kal pui na sal du ga box san box sang thana omang khan ten azir na in te po hi te takte tin kan in box sang thi tinan Mizoram po hi han soi le taila kan college so hi college tam so ka sun subject zir na hi paruk te pasari te kan zirlai te hian du than tu ri an nei chau mane thei to pina thok tu ten an thok ve po ni sela I du than tur an nei mang lavane so tiang su kan ni wangin NEP hian ti top tu mane a thak tu mane a chu dar sa dewa bom rang atia kan in hung rang thia hi ti topa zirna in lian dewa min siam hi tu mane mun khata changa khai rol ai main zirna in te hi subject tam tak zir theina discipline tam tak zir theina zirlai point tu than tur tam tak an nei theina a zirlai po asang bi asang ni sang thum hial om theina tur zirna in lian tak anga min siam kha atu mane chumi wang chuan hemi affiliation system kan ti te po hi sang ni som thum panga chuan ti bo tu an ti ta entina ke ni MCTA college te po hi MCTA noya kain affiliate veka khang khane kina chuan arim don to lovani ti kha NEP na ke ni min khong na saberani chumi chuan ken tam tak kha alo nei ta zirlai hian du than tur anga turani zirlai po khan thlir tlang khata tang chuwin thil a thlir turani lova heta multi-disciplinary level le interdisciplinary thlir na kha anei thei turani chu tiang chuan kan zir na in te hi kan siam rem turani ti kha atum lai mu pakhat chu alone chu lian tak pakhat min khong tu po alone ta ten do le chuan hei ke ni higher education min khong na pakhat chu tun ma chuan BN on kala first year anon kala kum thum na an zo lo chuan degree man lo chuak lo ni tunai ro chuan entinan kum khat an lo kala sir lai kha egam harsatna wagna sir chun som thelo ni point degree ro chuak sel to yang khan kum khat an ron kal chuan certificate a lo chuak anga kum ni thleng kha kal ta sela diploma lo chuak anga chuan kum thumani khan a degree pa ngai chu ba ka NEP a chuan kumli thleng zir theina tur po kha siam alo ni to po kani khatiang khan zir lai tan po hian he education is so nan sai thin
student-centric policy tak ania chu tuna NEP na athuken lian do pakhat ania chu tuna hai kan kalpui chhome ka ke ni po hian college sa po hian chu ani do ome ya kina tang kan sui sel do nia Tison Mizoram tan po chonin katiang Mizoram big apo kan Bangladesh te Pakistan ang lo taka ramdang achang kang zo zel ke ang kan kalkha kan tan asha zok ta ti na ni chudro ani chu pang tan iti me zirlai tan kan tun lai khovela chon tul po tul da mo ramdang kalphung mila hi kan in herem ve sel te po khanga ya chu NEP hian kan pan tel tel ni ti mayang ramdang kalphung te mila khan ka mu ve dan chuan mo khumi western pattern deuh khu online ka sia mo he te bang USA anga te po khanin itiang deuh khanan kalani chu kumli 4+ ang khan mo and graduation khu kumli ang inan kala khuta tuna kan chin chhota tuna kan NEP na kentel thave deuh ka ti chu emi internship program a hi tuna hian kan ti chho tan ta college tam taka chuanin he kini hun lai ti ve taila book knowledge to ka kan nei ta ni tro kan book knowledge te kan le khazir kan degree kha kan han pen chwa ka college tang kan han pen chwa ka han apply han man thiam mai kha alo har ta na thok thiam si lo degree nei kha thiam tam tak an lo om ta ni chu mi lai tak chu address tumin ka sha mo NEP yan internship hen ti ta tu na kan college tang te pon tam takin mun sang anan va thok ta an ni te pon yang mo samela college te pon library te mo khoi mo doranga te yang han an va thok ta na thok thiam graduate khan swak to don ani mo degree ne ya thok thiam lo ni lo khan chu he internship hi kan man thiam chuan a thodon to ka chu ti lai chuan helai hi I elawa enge advantage a lo lak kan du me chu a society ang zok hian a khotlang ang zok hianin heng kan no pangte hi an no don son thiam he a poi mo don lai siam rem tok lo e transition period da kan lo om ta ti me ang a system po kan la lut tan chau ang anita I mun da nga te chuanin dor ang te sum don na mun puyang ha te khang intern chawa kha an lo du em te meng an lo la lut an lo absorb na sata ma se Mizoram-a hian chuanin thil tharani wang hianin tam tak tan chuan noksak an ni the ni chu mo khang no pang lo kal hul mai anga kha chu ta chuanin heng te hi Mizoram tan vekani ti sha I society ang khotla ang po kan lo pom thiam hi kan zirlai te kan lo pom lu thiam hi avan poi mo em ti kha kan soi bel do ni chu lai tak kha yan kan internship program a kan thil ti tlang puya kha tam tak chon kan lo hre to in karinga mi pui nol pui amaro chu han hello te kan lom takin han soi chian de reng NT ne han pek zeu kan du chu ke ma kan college bi ka tang ka experience a chuan kan no pangchen khat te chu primary school ate zirtir na na te kar ni chung te an juk pe a mo thata khan sikul hrang an vadil kuala binga shiat me ni atakin an vatia chuan kan no pangchen khat te ro chu library ate an vathoka kar ni chung te kan ba puya chuan as library staff te kan an ti tur te an lo siam saka kati chung khan thil chi hrang file khoi te le khaburem that te khang chi hrang kha an va khoi puya tin thren kha chu hei home kan tiang chi ata hian an va thok tan subject te zer khan mo tiang khan thil chi hrang tin KVI lama hei lo vakala lo vapti puyang chi mo an ti om khang te khan om lombok ti te ka karil ruwa karon supplement sa mai so ka po hian aron identify no la khang kan no pang te tir na tur ang chi khamo khang anga kha chuti khami ani LEP no pangtan student tan kan serwal khan zirtir tu lam panga hian nge in just fail tele change han siam de te angai ve ngai te reng mai zirti tu te kanin buat sai na le kanin pe ni hi a hlotlin na in ngana pakhat chu nia zirti tu te po hi ke mani community a chuan thei to pian kanin zirtira kanin fui ve ni thil change om don reng hi chuan ado dal ni hi rom thina a senior de to pison om du swal le ngala tu nga vati pik na dilovin chu wang chuan NEP po hi kan lo tu na hi kan ti dang lam thei ni to lo wa
indiram pum a thil ne policy thil ne ya chu wang chuan thei to pin kan in siam rema kan in fui na sa ni college so po hi tun ma ai song kha I ka thok ha ni te pon ti la tun ma kan ti ngai lo en ti nan tuna internship kan ti te le thil hrang te po kha zirlai te kan lo en kol te lo nga ya internship an kal na tur te po kan fa zon spui te nga ya te ge mani po hi involve admission involve ve tak se angai mi by heart system in a pass kan tiang chi ni to lo involve ve tak ha tak kan ti kha ni sin mi kan soi som le lok nga thil pakhat chu NEP in a college le higher education a soi dang lam na pakhat ke ni Mizoram min hong direct na pakhat hi oma chu affiliation system kha om the to don si lova engting e college so ke ni ori kan om ta kha ti khani ta ni chu ani wang MCTA hian a draft policy kan hu tang khan sarkar hen rotna kan thlen ne ta chuan tiang ni don si chuan kan sa vai hian college so hi kan survive sel theinan le ma kan son theinan university kan momoni hi aning so engpo ni rose asan chu NEP hian institution om tur hi pathum soya pakhatna chuan research intensive university oma university ni anga an ngai poimo be chu research ania panhina chuan teaching intensive university oma research monti thowanga master zirtir ne lampang khan ngai poimo ania abang zong chu autonomous degree granting institution le chau turani mongcha nga chop chau turani ti kha ani ta master chu ti lai chuan hei Mizoram-a hian M.C.T.A nuaya PUC kan ti Pachunga College ta constituent college ani M.C.T.A nuaya mi liu ani heti ang college so ala om the ni aphal arem tia so ti ang do so ke ni po hengai to na kan ne ya university ke ni state college so min khai tur hi university rose ten sarkar hotna kan thlen ve to mai ni ti chon sarkarin angai to na tur mun sang alo ngai to a tuna point hlo thlen na kan mu so me ti hian alanga khang te kha MCTA ne na kan lo in kum ko ani tak chu ti chu chen khadina omna hun tur kan lo boi ngota a hun tur ai ma zan a zirna kal phung chho dan tur ka a point poi mo lai kan lo thela ni mo tam so chuan kan ti tiang a hmuna kha kan boi em man ni chho ate po khang kha ni kum lam mo kan boi em ma ro chu tuna kan hanin ko ma chang chan nang ni chan zirna de ngor in ron ti ta a chung om te chuan kan ti tiang into sei chang khan thil tam taka man thein ka sia ti chuan ani zirti tu abok khan han du de ta ila tuna NEP kan han ti chho ve tana tang hian ashana no pang han kai shwai dan tur tun in ron soi ang chi point te sanga te kham ni cha training te pokan nei ti ta tero in zirtir na in fu in te kan nei ti ta a sarkar shet puina ang chi emo kha ang chi te khan nge mas azirtir tulam masol le zirna tur khan step lak tamem in name ni tin asoi theinga du khop chu om lo fanga ala ni lo turangai la thei top jon sarkar po hian min ko khom thina ma min lak pui ve nuala ten mithiam zok te por wain tin college hmalakna ang te pon college kan ti kan sarkar noi college ve kan ne sarkar hmalakna ve kan ya ti khan mithiam te po kan soma mithiam zok te po tiang khan min zirtir tu te po kan roi ve thei tani tin MCTA hian training organize for hai fa thina Sunga te po suan kan kal ve bok thina theng to ke mani lam poi kan siam rem so me kan ti chho ve se azir tir to po khanin zir ve reng ka ngai ni mo azir zo to ti om the lo kan lak thar poi mo kan service sam mo poi mo de pakhat training kan soi ve ja thin chu compulsory chu ni lo anangin ma se alo faculty development program te kan tia heng mang te po hianin orientation ang chi te hi kumtin hi kan attend ve de reng ani mo ke mani po hian in twai tharnan te meng in twai tharnan chuti rualin no pang lama po hianin he semester ti ra hianin orientation kan nei puizia ta heng NEP subject kan introduce hara de hianin
NEP นะไงพอยโมเดลปะคัดจู outcome program outcome อติตาตัวน่ะตัวน่ะที่พอเฮียนิน project อันนี้แต่ไม่รุ่นมวยเนี่ยนะกันทิลตี expected outcome อะค่ะเฮทิลฮีเราติตาอีละเองเราชัวก็กันเบสมอกุมงาช่วงเฮทิลกุมทุ่มช่วงเฮโนปังอินเฮงฮิซิลเซกุมทุ่มจอจวนจูโนปังจูจุงจูอาเซียอังจุงจูติเทียงติอังค่ะ outcome อะกันติอังค่ะset อันนี้จูกัน syllabus set แรงอ่ะเฮียนิน expected outcome มาเฮียเอาต่อตานี่จูอินชิลเชียดนั่นเตจูกันนี่ certificate หมดตรงที่เมียงตัวนั้นจะพอให้กันโปรแกรมอ่ะเฮียนินเฮโปรแกรมฮี episode สมที่ปลีอจอจวนเองเราเท่งเทียกันไง expected outcome พากันดาตานี่มั่วข้าแต่อันนี้ตัวนี้ตัวราจูเองจะมีทุกข้ามี goal นี่เลี้ยมแล้วว่าพูดรู้แต่ทิลวัดติลอยคันเนี่ยเราว่าเฮทิลกติเฮียนจะมีจุดแห่งจะมีจุดแห่งเอ็มตีอะค่ะกันนินก็เราโหลดลิงแรงเอ็มตีอะค่ะอินเตอร์เสียนะตัวละค่ะเอาอมตานี่จงจะให้กัน subject อะพอเฮียนเอาอมตาเวกาโนปังพอฮีชิลเชียดนะเจติตูอินเทรนป่ะเจติตูเตชิลเชียดนะคะเอาอมอันนี้ที่ข้ากันสวยเตลดูว่าตินก็อีละจอดเจ้าเรานางอินอีจอดโถกันเองอะอีเฮ้college อะเฮียนิน quality en na hi om ta ni college hi mo nak hianin quality college quality hi min assess ve re ka kum nga dana hianin assess here lut to ka hi perimeters sang kha pa wa mo kha ngai ta ni wa lot kha mi kan mo lo chuan ni tu na pe chuan ya thara pe chuan accredited not accredited tiang top khan mo pass or fail ang top khan akal to don ang khan ni ta chumi ni wang chuan in tha da na in tha da great ni ni ang view page of chan mar kan tangai ni mo ni sina kan soi khalwang chuak ti lai te a kan soi phat kan du hriat ka soi fia kan du chui college ya hian zirtir tu kan nia amar zu zirtir tu kan ni na konga hian mo phur na hi kan ngang reng khop me than khat chuna ti nge ni pon lama ka fa mu fo ve te po min lo ti thei seminar na workshop ka mu fo wa te po min lo ti thei ya kan mo phur nei thuang thu min an soi tai la apoi mo ber le ma saber chu zirtir na ni kan zirlai te hi kan priority kan number 1 an ne kan hlam se thiang lova eng mai na hlia khu thiang lova kan number 1 an ni reng don ani chu ti rol chuan mo phur na kan nei pakhat chu luang chuak kan ti ka kan na ka po kan point ka kal na sa ni community tinan community tan wantlang tan a khobil tan te po hian kan luang suak thina sin khan college pakhatina an nei thil mangan luan suan kan soyang pialama po khan entinan college te hian a khobil en kolbik te kan nei thina ni adopted village ka tiang si te kha kanan thanga kumnga chunga ta ten kanan thanga kan thiam na zong le kan theina zong te kan program niang zong te kha khuwa ta kan mang thi da nei chu tiang te son kan kal thina tin chu mi pialama mi pui ta na kan thiam na pek chu ve rim ni general awareness ta kan ti thei hi tin seminar na wakala kan ngai dan va soite workshop wakala kan ngai dan va soite hi UGC na min base pakhat point ro pek na khani ve ta chu wang suan classroom pon lama hian ti tu ri kan ngani ten research le publication ju sei lo tai la kha mi pui te po hian min lo hriat pui ve ngai kan ti ne doctorate degree in nei to chon zir zo to MMT to na kala in le zir zel metro zir ti INTN na lam zong ot kan karil rual lang le na mo khan chen luang chuak kan ti fo khan han soi mai ta na ko ui deu pakhato ma kha sarkar na thok zong ten kan ti deu vekin ka ria covid lai han ke ni Mizoram College Teachers Association po hian kan bel khom china asum fai ringot khan covid dolen nang khan kan lo atang hian achang chuan 5% te kan va thoa CM relief na khan nuai somruk palli chuang hi kan lo wa tho ve man ani chuan chu ba ga chuan khang a front line duty ho te local khami task force te le khang hrang ho tan tur te college hrang khan kan lo wa pe chung po chu
asuma han chan tir ching khan noi som ni le pali chuang lai me ka kan lo pe chuak ve mo khang te kha mi ti ve thoma ni sela ke ni na kan ti ching kan an riat lang sar lai ka luan chua han ti khan han soilan sar kha kan I deu le kan mai mai te kha kha le o tur chuan om lo science college ho bi khan o chu po chu ka chi le sia tur te om la lo khan khati lai khan khang task force ho bi jing ate khan sem chua tur khan anni zirtiri college te hian an laboratory khan an siam char chara hand sanitizer khan an sem mo an sem thina ni local home task science ho force khan in mask khan tweet char boka an ga be jang khan in college sang khan in he an specialize na ang area khan in Ani chu an lo luang chhuak ve ani chomo chuti ni chon zirlai tan NEP 2020 chuan change tam tak ron siama hong chi sang po ron ne yang tro chuti rolin azir tir tu apo na se de zolin ni china heta somewhere swing khan a ha pin ha ani ti de wang khan change a tha zong vekin intimate ang inkal phunga aron thlen chhozel tura hangai ta ni sui manga tang khan chumi pialama chuanin no pang tuna hemi policy thar in han kai shwaya change it athut chuni to lo ma si in han kala ti hin in an apply zelta no panga hi engi ara ni ve thung in mudan hey an Sudan sinte undebatable vere katya mo le lama chuanin I attend hi chuanin NEP chu he multi-disciplinary de uyan akalta jack of all trades master of none in swa ti ang dewa sei sel de po hian om ta ni he tekhinan science student ponin MDC kan tita English kha aron la de theina ang scope te kha alo om ta chu ti rwalin til poi mo em chu man la ya chuanin science mi chuan science anangor ngor khovel dang til theng kha a shelo ta inge ti me awareness chu bang chuan NEP poina tum kha chu hei thil sang lo shiat zaw anga kha jack of all trades kha tum ta jack of all trades hati kha moi ala moi cha and it's well rounded is okay well-rounded person kha a develop to manita kha ala swal thil re thil tha po chem chu thil e tu tui de siam nan a man theya chu tirwalin mi vina na man theya chu tiang chuan kha policy kha thadeu na chwa theya chhedeu pon na chwa the ni ti lai de kha timbe ang hi amam to zir khan mo om vi thei tho kami kha om ve thei tho tin khalai kan bel du zok chu khani china internship program kan soya kan khadai khan kan zirlai te hian an ma ni subject azir zel khan atak takin an vati ve ta ni lekha chir ringot lo khan MT nan hey ke chu history department mi kan ta kan zirlai te kan tir na karil ro lo lang zok chu hey Mizoram State Archives at the end kan tira chuan hemi a thok tu te na an tiang thin te hi an loin ti pui tir ta chuan khang in kol dan te documents lui in kol dan te kha tak takin an lo vatia Sinot Archives ate Aizawl Theological College Archives ate kan tir ta khang khan an lo ti tir ve zel ta thui na khate kha ti chuan an zir zwa po vathok thut don ta se training khan pa la lo khan an bowl don ta lawa mo khalai kha asot na em chu ni ka ri atak tak hian an vrap ta zel ta an siara an experience ko chuan mo ko ka pong het bi don an the tin khalai khan ya an vakala an vat hiam an va hria pilama khan report an lo ziak le veka an report kan lo examine an dik le veka presentation in presentation te khatya internship le ho khamo presentation an ne le veka tin ai all kha om man lo ni chu semester in car coming break kan ti toi te khanin an vakal chhuak ta jang te khan mo internship ne an exam online in tha da na hun kham lo te khan ti hian kan soi sin lo ko kan thian nu pakha thina soi thina educated chut ati thina khadiang kha ni lo tir atumani NEP hian entinan kian soi sin te climate change khovel sikle science thak dang lam sel khovel lum sel chungchang soi taila environmental science so soi tur ni lo economics atel law atel political science atel thlir na hrang a thlir thiam tur ni sumiang chuan an zirlai te poi herrem chho me kania tuna pi ma sa ina soyang khan tuna chon kan la the thiam chi alo
ani na turang tak khi kan la zirtir an la zir chuak thiam ri lova chu wang so na kina chuan NEP in a base ang taka kan kal huna chuan thil ria satya ni lovin mishing mantlang khotlang ta na mi tangkai ram ta na mi tangkai lovin puitling angai na shoot sia te angai na ria kha isin kan point sang khoti han dong chuang do ni ti kha kan be se na ole ani le zeti tu po in zirna sa a thil tharin apply in zira in kiminti a chuti rol no pangtan pona thatzia kan soya an mani thil dang kin zena buitin na ko ngapte khotlang ta nan in mana an thiam na an man na ko ngapo azal le zo zokin an fin nan mang theyang kan ti ta a thatna lai kan sei ro kan a that lo na lai ka thil om ve the ni ta enge that lo na lai ane in shet takin not more itina kan a machine na zir kan ti ta Allah master degree nei nian soi pot te se ani na thlir thiam mai the skill enhancement course te kan no nei ta mo skill enhancement course kha kan ni jena kan soi tel lo ni ta ni kan college kal ve la ya kan ne mi alo ni ta ni ma se chu kan soi de soi nu i transition period ta kan nom miao awang khanin khang skill enhancement course po kha ani na ang taka lo ran thei lo wa ni chuanin kha no pang khanin thil kha ani na tur ang chia kan na ti lo wang khan lena ma chuanin negative song khan a thok ve thei thawani chu dia me in tha da na lena ma chuan alai hola la lo de akhana om ve thia chu ani na ang tak kan na man chwa thei lo na lai ta ka hi I tlem chuanin negative tin as it tu te po kan in zero chho ve make a system thara lo ni ta mo kha wang khanin I khami lai te kha chuan nya thil thalo fu lo a syllabus shim ate po hian revise that ngai ki mani nge ya po hian English te po lo soi tai la hilai hi kan no ti tam lu tu kan ni hi kan no ambitious tu kan ni hi ti la siam that ngai hi chu wang chuan a system ma po hian in khatyang khan ti that ngai zeu chu om do na khang khanin no panga po negative tak chuanin I influence ani ve lu to ang ti chu a hai rual lo mo a stage ne khana la in machine tat po in tha da na te po lo om be thengem ti te po chu om be thei tho mo thil tereu te angalang ka ngai mo ngai neu chu hemi NEP a hian hemi a paper ming kan vu dan hian ngai poi mo lo bik pima sangena so yang kan zirti tu pokan in zirme ka tin no pang te pon an label lawa chu wang te po chu nia entinan major le minor te kan tia major hi ngai poi mo tu minor chu han thla thlam deu ang tur a te hian ngai na lawa mani o ti te khang kha oma khatiang te nga mo loopholes tlema la siam that la her mil ngai deu lek chu ala zau zawa minor kan han ti khan apoi mo thau sia paper ka ma se ko dan han major le minor zong khan kan kal sia chu minor hin attendance te an yam tlat chela kha 75 vek kan I thosia poi mo na kha khang lai vel khan tlem chuan han her mil ngai zeu chu la ma thil tereu te angalang poi mo deu si karil ruwa tu na han zo chan in han kalpui chhota me ka tu na he ne tu ni se ang khan khoi ngai han ti le shet ngai ha pai shet bel shet kan zong kha in la transition period lai akan la tlang in tibuk ta chuti rol chuan ani le central lama tang hian he policy thara hi in man dana kal thame kem in man dan hi a tha em ti amo I American state sarkar tang po hian ron en puyam ron phur puyam ron ti puyam enge ti angkha in tongem enge nge indrin ai ngai saklo de chuem in kutan da lu tukem a sarkar che turanga sarkar aron chelo ma em nge indrin phak bakin ron che ti lai ka kan zot le lo nya ai nial thei viau in karinga ti hian an soi tai la NEP ke ni na college min hong da tam zo ki hemi kan affiliating university MCTA through tanga ron thleng hi ni ta ni khati zo ngai to chuan NEP mang lama phur pol tak state kan ni higher education a chuan chu wang chuan then kha chuan kan basanga ma mai mo han Accreditation la state dang ten an man dan de po thi thlai la in zirila ke ni hi kan phur over ma mai man ti pol te pon omani khati zong chuan
pace setter kan ni ve ani tiang le lama MCTU kan affiliating university ho tu te e ma thlir ta po ani ta thui takin a oma khati zonga min hong dang lam na kha ke mani a hian alang thoi ta tin higher education rim me a sarkar lam tu ma kha soi lam soi vadem ama ma fak luam lam pangka e thu dang ni ta sela Mizoram-a kan college so din so dan rim me sarkarina mun ta ka mi thiam te rona soi ho ne te ne han din ai ma hian mi pui van tlang zinga atui zual te thanem ngai te malak ne ani deu vek me ne chu wang chuan mi pui be sei ne hi sarkar hian azui dat a zo anuk tu ni revina tu alo ni photo thina ni amai ro chu tunai ro chuan tuna anti khan tun sarkar lam ni lovin he tuna university te po din turen kan hin bo sei chote hi then khat chuan a sang ni som thum panga thleng khun kan la nei lom anti thowa ma ro chu thil tam takin fiel fel tur omani tuna a headquarter chu ta sota ti ra ka chu thu ran ni ta sela chu wang chu tuna kan lo soya din tur ma kan lo latan rim po hi hmalakna NEP ti lo ting tur hmalakna poimo ta pakhat chu ani ngei mai kan ti nge pakhata chuan ani tak chu chuan kan sarkar te po in anzir ve mek thowa sarkar po kumnga an thlak let inkim me hi anzir thar ve reng thowa khanga khan sarkar po in fin chwale ding te po ngai fo don tina alo ni ta in mo phuna sang ka ti hle be in kuta heti zat kan thalai kan han om mai chu ania ti chon NEP kan han ti tam tak chon enge mon soi khi le kan si thiam lo ve an ti po khathil om theina kan ti ma kan han soi ang deu khan tunlai thalai college kal ho chu enge zirante BA de enge zir BA ande chu semester chu ke ni hun lai chon first year second year third year ni top maya kan bo fo bani ingin semester chen dan kan de men sil fia kan shit yam chong lem le lawa khati ang te khat generation sang sang akhan lo om beta tuna NEPB ka hi nu kan de chung kwa nu le pa tele abikin zirlai te pon yang chu la shit yam chiang chia lo te po hi an lo om ve thabin ka ringa chung te ne san inge kan shilang tuan tonang ni semester lai te kan soi lo kila chuan du le thian te an soi som se ni semester te po hi thil thar alani na chana oma chu wang chuan la rebul fulu tuk lo te pom te nia e tun ma kha chuan BA hi first year second year third year ni hang kan soi deu top zel me ya chu tun ma le deu phei kha chuan first second year han BA degree kha zo the ya third year kha chuan honors te kha lak the ya tuna hi chuan semester first semester second semester kan tia tuna tlang pu kan zo mai chuan e a third year na hi chuan BA hi chu azo thaya chuan amaro chu a semester zonga kan soi chuan kum khat hi semester panni angania semester khat hi tharuk angzela ngai nia ti chuan first semester a chuan an zir tir tharuk na kha ani meya chuan second semester chu a dot le tu tharuk na le kha mo a tharuk voi ni na chuan third semester chu a tharuk voi thum na ti a tharuk voi li na a tharuk voi ruk na thleng khan khatia zir kha ngai chu semester system hedia ka ril ron lang me kan soi fi thiam han chu ni maya tharuk dana tharuk dan zela khan exam kan ne ya kami result karon chok chen chu semester an result end semester exam semester top exam kan di chena ka kalai khan tharuk zel khan kan nei chena chu mi result chu semester result kan di chen po khan ya khalai khan mo NEP na thil dang lam takaron thlen pakhat chu tun ma chuan exam kha university atangaron bo sei khanita tuna chuan subject tam takhi college chunga a exam kan lo bo sei ve thin ta internalize papers analyze kan ti amo very college amaro su kan ti fail to zel athiam lo su kan ti fail thau king lo na chu nu le pai na an lo shat pui tura pui mo ti kha ka ngai to hi kan hun lai chu ki ti po annual kal thin kan nya university exam ka chu kum to pa khana o mani mai
mase tu nai chuan continuous tak hian akalani assessment hi mo tian an lo kala I kan han kal data thakhat te kan han kala internal first internal kan han nei ngala an han exam ngala ni chu chuta assignment an nei renga chu chuan mark apu veka chuan second internal kan nei le chuta university exam le kum khata po khan exam khatam te mem big me ni kini college kal hun la ya ne na ngai to phe chuan tiang khanin in lama han chor vak na hun hi an nei to lo tu lai no pang chuan assignment hi kan pereng boka tin college kal kha hai malaya fiam thu dewa pon sign je la min ti trin ho pon la thu pass ve mai ang chi kha a thei to lo ni chomo a chan chu attendance khan mark king tel tat me ni 90% jungnam attendance an kal chan mark ngan mongal me yang khanin an attendance mark kha a in thung tlat to mo aminga college kal zalen talu tu kan ti ang chi kan to lo re reng in lama mo thil danga college kal lai han chor vak kha arem to lo ni chu college ka full time an kalangai ang za a somsari le pangan kalangai ngai college tamzok phe chuanin college damjok pe chon mentoring system kan kalpui to a no pang enkol bi kan neta ke ma po hen no pang som panga enkol bi kan neta a first test a khan engtin nge engzan nge ma ka mu at khoya nge at a weakness khoya nge ti siat kan zui reng mai ni school no pang ang mai hianin le lama chuanin heta an primary middle vela zirng de khan inkal pui zalen dewa zalen dewa mentor then khat pe chu thanem ngai de pe chu an ina ten wa tlo chwa ka tyang khanin mo alo ni mo chang kai attendance a hian ni thum kal lo hi chu anu le pa te ka phone ti hang kan ti sel to leave letter ten submit angai an kal lo chan mo man lai de ka chuan le tun lai te pol ani thonga class 10 kan han exam zowa pu kan han zo phe ka chon kan zalen to college kal kha kan chak to ni maselo ni ta ho mi lo me in soi manga chang chuan he ta high school pon ni lo middle school kan kal lai ang vela kan thiam lo fal po min khal fal ang de ka in lo ni le de to ni chu turo thiam na tak kha in kal pi don tla to kha wang khanin tin thil pakhat ten nei tem thil pakhat chu mo dang lam do pakhat tan soi mai trep chu tuna hian kum thu man sir khan degree an lo chuak ta ma se kumli na thenga sir thea college sa hian kumli na an sir chuak khan honors degree an lo chuak don tun ma kum thum na honors kan tiang do tho khan chu wang sun 4 year UG 4 year program ani to ani tuna chuan ma se ke ni a chuan 3 year back ki kan la ti theilova M.C.T.A noya i chuan kan classroom te zirtir tuin dai belte o zirtir tu nei khatam ta kan mo bel awa chuti chu kan state chuan tu na hian state university kan nei tur hi kan lo ngak hle tin hani mo kan din muna tak chuan an thengem state university that tak nei hi kan mo chuan ni chin in on soi kha tha ka ti le me subject khata ti ngor lovin hi Instagram reels se kalo an china geography dan han in zota continent engzangi omti poset lo kho pasap tangbal nu la mel thatak fin mel tak tin om chin ni opposite of to me and abo mo ati ang te khan om tai vaya pokan ti chin hi he ta para thakan thiam de kho chana da thiam de to lu reng kan ti ang de khani to lovin tu na chuan he ta well subject khami po khan heta azo chuang kha po ashve vek thei to inti lai te kha poi tu na hian mo apimal pakhat I hello mai theya college sa hian zirlai tin tinan an zirlai kha lo zo lo pal poni se emo lo zo poni se e zon na ta na thiam thilan nei theina tan class ran pa zir turom to ni ten tinan college sa tu na then khata son tailoring ten zir a then chuan chuang lovin baking ten zir attending plumbing ten zir an syllabus chunga khan tam takitia NEP na ken tel vekani khang ang chi tun ma kan sir tir ngai lo kha I college sa khan vocational education kan ti kha kan la lu ta ni chu NEP na atum rian tak pakhat po ania khovel ram chang kang ho hin an sir vocational education exposure nei hi alo tam maya keni India rama chuan college kal lo leka thiam lo do lektara zir tur chu mo kan lo ti kha alo ni reng lo vani chu wang sun tu na chuan college education a
higher education a khang kha kan kuang ku khom to fe kan izon na polo manglo ma se tiam ani tiam til sim sim po ka lu to sim sim man lai competitive exam higher education versus skill development anti thina ka tuna chuanin skill development and higher education in akal dun to zo ka chu higher education ne ya mi skill anei chuan skill ne ringot amo higher education ne ringot asana ai chuan khami pahin ne ko ka sei bok ka zau zel ta no na kha re kha sang fe don ani ti khamo i farming te polo ti tai la i khami higher education lo ne ya farming bati chu a lo lin dan kha ne mya lo ai chuan adang zok de don mo ka ja khanin kan ti tia ka ri lo lang me chu mizo jinga UPSC tang pokodom the to lo ti te kan sei to a chu ale na ma chona ma kan zirna ka thalovi ti ngo thei bi lo ba kan local phung kha ani ta a ase tu na in zirna kal phung thar he new education policy a oma ani ang tur kan man tak son mizo te po hi kan ron lang ve ok in ringem in be se na te han lo lang ve nya hanti ngotela asan chu ne la ma chuan mizo te son kan ngai sang all India service te competitive examination te kan ngai sang atik em te phung pakhat han man pa kha swalem lova ama ro su khami ringot ta sa hal kan khai chu ti big lo fani so kan tok lo po kha se lai ve no tro tu lai thalai tong kam takin college hi kan happening em tu na so thil sang kan remove mani te hian athena lo lam to kan no manga hey music club te mo dance club ti te zirlai ya kha china kan soi kha michut thil pakhat chau set lur adang khina tlang dang nei thiam lo kha kan siamang ti khai MEP na wale mi atui na khapor angai chu angai college chu wang chuan a college so pon higher education song ki tin china ha kan soi mai phat chu NEP hian stand alone institution kan ti entinan ton ma chuan engineering college oma management zirna oma agriculture institution oma khatiang chi amal chawa thil zirna omang chi khati top ve katom multi-disciplinary in an kalvek turani hakha atum lian per NEP atum lian per pakhat ani mase Mizoram-a hian eng tiang takin kan ti lo kan ru kan la in ne tur chon hu chu alai ve de wang chutro sumanga ya kan ti nan thiam kha thiam het de tak don thungani a thiam zau don bokani thiam zau don apoi mo le ni chinai han soi dil sau hemi NEP 2020 awang hian UPSC lama te hian lotlin na kan mu thei in rin omem ti in soi zo kha e hemi NEP 2020 ngorongor atang hi chuan khalam kha atin thorwalin e khalam ai main skills le khami engeni education nau pangina annei ko pakha kha atumani chuti chuan puitling khani ma tuna kan sarkar ho tu te hmalakna hian hei UPSC a mi han groom big de zirlai abikin hemi college ron kal phachi ri lo de tuna pol som pakhat zirlai chhovel atang hian tuna hian sarkar hian ne chuwang chuan NEP hnuai poni thei thowanga khatia sarkar hmalakna ni wang khan i base na tun he sang tak aumani ti kha kan soi do tin chumi pi alama chuan he kan ho tu tian soi reman tiang e mokar khelawa keima ni malak na tho tu na kan project ang deuh tho hian services under the union a hian mizo thalai te kan tlin tam theilo chan le engtinge tamjok kan in nor luanga engtinge zirlai tamjok hi UPSC a hian an tlin the yang ti hi project tuna hian khoi kan tum meka keimani M.C.T.A hian chuda chuan tuna hian hemi rual hian ma kan la tran mek ani ti lai te kha kan soi mor mu zau tang lon so na se ne research based de ka thil kal lo chuan hei min chu ti chuan soya ti ring ngota kan lin thei lo na san po chu mi wang chu nyang tia here say kan ti ang me te mang thil proof om si lawa isoi de ring ngot ai chuan in zirna chiang kwang de lek nei kha kan tumani mo ala
เราเชื่อเรานางเงินมาเสีย adik apoi mo mai hi acha kan ve sia tu po mai hian kan thalai ten an ti lo he ta kan unau dang den an ron ti le shina na kina chon an noi hian yes sir yes ma'am hi kan ti le singa kan phun le loi singa ti te sen om thina hian UPSC lama hian kan kal lo thin nge o te kan lo chanem ngai dei UPSC result da chwa pyang in Mizo thalai ten hau kan twal sa tiang deu de ka o ka tiang ka om china chuan chanem ngai hi alo na ve china Sarkarin unau malang dang ni ten lian. chanem ngai si amo Teu me ne ya MCTA ang point kha han enge ni ti ve kan tu man mani te pon mo no pang UPSC grooming an ne ya catch them young ang te pon an kal buya apoi mo ka ja no pe tu ma tu ma do pe ka son coaching te po kan ti thina lo college no college coaching te kan ha MOC po kha ni nga po ka angkal pu ye to mo si pa na ma ro ka chu nia thil hi achunga lo throi ai hi chon heta for example high school an run rap class 9 atang lo in swal ang chi deute mo career guidance deute katiang ang te kha kan lama mo chause don in ka sia kan zir lo na te ri to kan sia te zim to le ba ke ni chu ang po ni se top lam han nei don taila ka lo zo mai mi pui in kan na sia ta na thatu lang si kha han lo zo mai in sui ve ngai tla chi ang kha om zo mai ne lovin ni ching khan ke ma ni lam zo khan kan ron soi chiang kuang ta lo dewa karil ruwa omreng chu khami college zirtir tu te tun lai ya zirtir na mai pialo kan in man na thin kan ti internal quality assurance cell kan ti IQAC kan ti kan in man na sajete khang na ki na miron tlo do na miron assess on page 1 zantai rek thlengin kan buim up thina ni ho hian kan ha thei khop me ma se khang khan result thai min thlen tlata chulai chuan nak lampum kha enge ti lai kha kan soi lovin ka National Assessment and Accreditation Council tinania hemi in the Rampuma Higher Educational Institutions ho mo ni china higher education institutions so kan soi to ga khang ho ron te a khang ho grade ron petu kha ania khang khan miron assess don miron endik don khan thiang khan ma kan la thina ni ti lai te kha tin miron endik don mai ni lo khan annual Quality Assurance Report kan ti AQAR hi kumtin June thla aral hian pek lu tu ren ta kha kan siama kan thon thachina khang vela khan min ti tang thin khop mai ti lai te kan soi tel mi dang ten grade sa do ne grade sa the re lo ni ka chu tro college ni ka shong bon big lu Mizoram College song accredited college kan direct in ka retu nai India ma hian a state ang po in a percentage wise sa ati chaper te jing mi kan Mizoram C grade ano me si anum to lo metro soi belve lok ka du chu to ma in ni china han kha expected outcome te pu kan ti ta heng kan episode tam tak alo kal nuwa le kan research project te po kha kan ti the ani chuan I kan chemical tanga kan in zirti du chu zirlai te de zirti tu pon thawanga ami pui shim ang pon social responsibility in zirtir timang sha chu kan tamanga kan shelo kan ti nai lawin ma se I example pakhat kan soi du loka I midang kan college kan ti soi lo thei lo na chan chu kan thachang bera midang college kan va sha chian lo wang kanin zirtiri college thil pakhat kan chin pakhat I social responsibility kan in zirtir nana kan ti pakhat chu earn while you learn hi kan tiani so bia chuanin no pang hi harsa deulek ten lo om thina ama chuanin I poisain kan in pui mai thina ni chu zirtir tu ten kan thokoma ma se a thona thil don hian mish enge mizo te I kudoril ru ril ru hi adik lo zongin a shroina sa ti he kan ngai dan ani wangin thok chuak ro se mo kha paisa kan puina kha thok chuak ro se ti du na ril ru kha alo chuak ta ni chu a demand lam ani ta ni a supply lam ve le thunga khanin hi cleaner te kan lo ne lo ta institute in name ka she lawa tam taka chan lo ne lo ta ni ta khan sarkar in min pe si lo ti lo thuta I sarkar che thun ha reng kha kan ti tur ani big lawin kan she ani chu ma chuanin supply and demand kha om ta cha me ni cleaner kan mamo a thok du kha no pang kan nei ta boka ta tak chuanin no pang khan kha cleaning na khan thok ta lim lu tukin hlo tha to ba kan pe ta ni chumya chuan social responsibility kha an zir ta ni
i sarkar nga kher lovin enge ka ti ve theyang mo khadyang anga kha i thil kan ti sang atangin na kina college tam tak po in la interview anga khadyang khat i example pakhat me karon pe kanita khadyang ang inzirtir na te kha heng atang ti hian heng kan program atang hian lo chhuak se inti mu zelila atha hi inti muila at thil thalo hi kan lo zok fu chin ka mo thil thalo thom mi Mizo ra ba Mizoram College lo khover shim shim pa thil thalo thom hi ring no to ka thil tha thom hi ring se inti mu zelila thil tha se ti mu tu chuan thalai poi chu ti zong chuan in mobilize la zelang positive thinking ru shi sel kan nei chho the na he program hi mal so min om se ti kha kan du ani mo chu kan enge outcome expect pakhat chon soi thiam le mai a top na no nia hei Runmawi TV ti na kan an thok ho hi M.C.T.A กันล้อมเฟี้ยวกติโตค่ะล้อมทุกันสวยนวลเลยตัวนี้เอพิโซด number 1เสียเนี่ยหนนะเชื่อขู่หนนะเชื่อเนี่ยอันนี้ปุยเชื่อตัวเตลัมโปขันนักกีฬาส่วนกันไงทางดูซองกันน้ำหมอตั้มตักกันรำมินกันน้ำหมอนี่กันเสียแต่กันนอนใส่สาวดอนนะที่นั่นนี่เลย M.C.T.A จะสุรการ recognize association service association เนี่ยอินทิงเอตินเต็นตีเวงก็ตินโลติไม่เทียसरकार फलना kan deal fe kan ni kan deal thap ni सरकार em tin fe ka mala kan ni ti kha min lo riat sakula program ti hi lo chang sel tu kan ngen lok so ni chalutuk apoi mo engpon ni se ni ev ina chon subject zau takan sui tura han income kha kan ni lo bul kan ron hong chok ania kan sui ta kan kha ni ta kan zite tu de ponan sui to a ani ho M.C.T.A le Runmawi kan an thok ho don ani kan tum per chu kan ram siam that ani rilru asung rila tanga apon thlengin zirna zongzong afain kha ke khani china hi madam ma sangin ron soi to a positive vek ke mani train luang chok ro se rilru positive de kan ne na te ne ro se ti ra tha achwang he kan be se ni kan tho ho na hian ti chuan hei atira ka soi ta kan khan college sang Mizoram college sang te ne subject sang kan ron income chhodona college zirlai mi pi alama tuna kan program hi nichin apoi mozia kan ti to kha hun an nei lo an zir tam lutuk tharuk dana an zir thakhatan lu ta an test de kan ti zong ka ingai tha anga chuwang chang kan no pang te po nu le pa te pon she thiam na zau tak nen an zirlai kan lo ngai poi mo po hi nakin zela ta na poi mo hle ni ti kha ke po kan shi chuak ve lia a tha khop me fin na tam tak zani na jung po hin ke pon ka chara chuwang chang kan thlir tu te pon in lo char ve nge kan be se ya kan program hi Mizoram tan ti ani chhodon ti kha min lo shet sak don ne thlir tu te M.C.T.A shwai tu te chunga lom thu kan se